Nyuma y'aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi igiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo igatsinda igihugu cya Zimbabwe igitego kimwe ku busa mu gihe umukino bari babanje gukina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria yari yabatsinze igitego kimwe ku busa nabwo bigoranye. Twavuga ko Nigeria nubwo yatsinze u Rwanda ariko yayitsinze bigoranye, abenshi bagatangira gukemanga ikipe y'igihugu ya Nigeria irimo abakinnyi bagiye bakomeye nka Trust Congo, harimo Victor Osimhen ukinira ikipe ya Gatasa yo muri igihugu cya Turkiya, nubwo abenshi bavuga ko nta kintu yigeze akora kuri uno mukino ekipe y'igihugu Amavubi n'ikipe y'igihugu ya Nigeria bakinaga. Gusa Amavubi nyuma yo gukina n'igihugu cya Zimbabwe akayitsinda igitego kimwe ku busa umukino waberaga muri Afurika y'Epfo mu mikino ya qualification y'igikombe cy'isi kizaba umwaka utaha muri Canada na Mexique ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo icyatangajwe nuko Amavubi rero ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryamaze gutangaza urutonde rw'uko amakipe ahagaze ku isi, ariko ngira ngo Ibra ikintu cyatungura abantu nuko u Rwanda rutigeze runyeganyega habe na gato ku mwanya w'127 neza rwawugumyeho nta nubwo rushaka no kuvaho. ngira ngo ikipe y'igihugu Amavubi bitewe yenda na resulta yavanye muri zino qualification z'igikombe cy'isi, yego ntabwo byari bibi cyane nta nubwo byari byiza cyane, ariko uko biri kose wabonye ko yagerageje kwitwara neza, ntiyatsinzwe ibitego byinshi, ntiyatsinzwe yarushijwe, nyine yabashije guhatana. Niyo mpamvu rero njye mbona kuguma kuri uyu mwanya w'127 n'ubundi yari iriho byaratewe n'uburyo yabashije kwitwara muri zino qualification iheruka gukina. Yaratsinze iratsindwa, ngira ngo nta resulta mbi yagize cyane nubwo nta n'inziza yagize cyane. Niyo mpamvu rero kuguma kuri uyu mwanya wayo w'127 numva nyine byaba ari byiza, ni byiza ku gihugu cy'u Rwanda kuko yenda birayiha umwanya wo gukora cyane kugira ngo next year haranire kuba yazamukaho aho kugira ngo imanuke, ariko kuguma aho yari iri ntabwo ari bibi cyane. Ntabwo ari bibi cyane ariko ntabwo ari byiza kuko umwanya w'127 ntabwo ari umwanya twakwishimira. Ni urutonde rero rwatangajwe nyuma y'imikino yo gushaka n'ubundi iyi tike y'igikombe cy'isi cyabaye mu ntangiriro z'uku kwezi. Amwe mu makipe menshi yagiye akina ino mikino, hari ayatsinze, hari ayatsinzwe, hari n'ayanganyije. Nubwo rero iyi mikino yaruhesheje twavuga cyangwa se ino mikino u Rwanda rwakinnye yaruhesheje amanota 8, ariko n'ubundi nubwo rero iyi mikino yaruhesheje amanota 8 ariko ntirwanyeganyeze kuri urutonde kuko rwagumye n'ubundi ku mwanya w'127. Ngira ngo Ibra mu karere u Rwanda ruherereyemo ikipe iri imbere n'ubundi kuri urutonde ni ikipe y'igihugu ya Uganda iri ku mwanya wa 42 ku isi, yazamutseho ngira ngo imyaka ikipe y'igihugu rero ya Uganda yazamutseho imyanya 6. Ni ikintu cyiza cyane, aho igihugu cya Tanzania kiri ku mwanya w'107 nayo yazamutseho imyanya 4, Kenya y'111 nayo yazamutseho imyanya 2, n'u Burundi bw'141 bwamanutseho imyanya 2. Ngira ngo hano mu karere igihugu cy'u Burundi nicyo twavuga cyakoze amabara aho cyamanutseho imyanya 2, mu gihe andi makipe yo tubona ko yagiye azamuka, usibye u Rwanda rwo rutanyeganyeze rwagumye n'ubundi ku mwanya warwo. Ngira ngo ikipe y'u Burundi kuba yamanutse, urabizi ko muri izi qualification z'igikombe cy'isi yatsinzwe na Burkina Faso, nta resulta nziza yigeze ibona, kwari ugutsinda. Ngira ngo yatsinzwe imikino 2 yikurikiranya. Ubwo rero ntabwo numva ko izi nizo resulta nyine z'ibyo resulta yavanye muri qualification y'igikombe cy'isi. Urumva rero nubwo ntabwo yabashije kwitwara neza, ariko nanone nyine ibi nibyo bihembo yagomba kubona, kuko ntabwo mbwira ngo yari kuzamuka muri qualification zagakwiye kuyihesha umwanya mwiza z'igikombe cy'isi, iyi mikino 2 yose yarayitsinzwe. Urumva rero ngira ngo Burundi bugomba gushyiramo imbaraga bukisubiraho, kuko urabona ko bakomeje kugenda bamanuka byababera bibi. Nabibutsa ko rero n'ubundi igihugu cya Maroc aricyo cyangiye kuyobora runo rutonde
muri Afurika, aho ikurikiwe n'igihugu cya Senegal, Misiri ikaza ku mwanya wa gatatu, mu gihe Algeria na Cote d'Ivoire, Cote d'Ivoire ni iya gatanu, mu gihe Algeria n'ubundi ari iya kane. Ngira ngo ibi byo ntibyanatungurana kuko bino bihugu byo mu Barabu, yaba ari Maroc, yaba ari Misiri, yaba ari Algeria, usibye Senegal na Cote d'Ivoire zivanzemo, Senegal na Cote d'Ivoire n'ubundi ni ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika. Twavuga ko n'ubundi ni ibihugu bisanzwe bikomeye n'ubundi mu mupira w'amaguru. Ntabwo ari ikintu gitunguranye kuba igihugu nka Senegal cyaza ku mwanya wa kabiri. Yes, Senegal iri ku mwanya wa kabiri muri Afurika, mu gihe Maroc ariyo iyoboye runo rutonde. Ntabwo twavuga ko ari ikintu gitangaje cyane, dore ko ibintu bigaragara kuko ibyo bihugu byose ugereranyije muri Afurika nibyo ubona muri football bigerageza kuba byatanga challenge. Ngira ngo ubona Senegal n'igiye mu gikombe cy'isi itanga challenge, yagakwiye kuza kuri uwo mwanya muri Afurika. Urumva rero Senegal, ubundi abakinnyi bo muri Senegal uko biri kose uzarebe abenshi baba bari no mu makipe y'i Burayi. Ngira ngo iyo hagiye kuza call-up mu ikipe ya Senegal, ubona ko Senegal ari ikipe ifite abakinnyi baturutse mu club yo mu Bwongereza abenshi. Urumva rero Senegal kuza igatanga iyo challenge muri Afurika niba byumvikana. Ntabwo Senegal waza mu igereranye na Uganda, ujyanye n'u Burundi, ujyanye n'u Rwanda. Ni ibihugu ubona ko bitandukanye, haba harimo difference igaragara. Ni ukuvuga rero ngira ngo Senegal kuba yaza ku mwanya wa kabiri muri Afurika nta gikuba kiba cyacitse kuko ni ibintu biba bigaragara. Ikintu ngira ngo cyatunguranye kuri ino kalendari cyangwa se runo rutonde ngaruka kwezi, yes, runo rutonde ngaruka kwezi, ngira ngo ni ikijyanye n'uburyo ki muri Afurika nta kipe n'imwe yo mu gihugu cya Afurika yigeze iza mu bihugu 10 bya mbere, aho n'ubundi igihugu nka Espagne cyaje kiyoboye runo rutonde n'amanota 1875 n'ibice 37. Mu gihe Ubufaransa ni ubwa kabiri n'amanota 1870 n'ibice 92. Argentine ku mwanya wa gatatu, England cyangwa se Ubwongereza ku mwanya wa kane, Portugal n'ibisanzwe ni ku mwanya wa gatanu. Ahubwo sinzi impamvu izi Portugal zaje za ruse Brazil. Ubundi ngewe ubundi mu buryo bwa busanzwe Argentine niyo yari iri ku mwanya wa mbere. Noneho ukuntu Espagne yayikuyeho n'Ubufaransa sinzi kubyumva, n'Ababrazil basubiye baje ku mwanya wa gatandatu kangira ngo barara. Mu gihe Netherland cyangwa se Ubuholandi buri ku mwanya wa karindwi, Belgium cyangwa se Ububirigi bwaje ku mwanya wa 8, mu gihe Croatia yaje ku mwanya wa 9 nayo yazamutse, mu gihe Ubutaliyani aribwo bwasoje runo rutonde cyangwa se ino top 10 iyobowe n'Ubutaliyani. Igihugu twavuga ko cyari kigiye gukora amateka nubwo bitakunze neza ni igihugu cya Maroc, cyaje ku mwanya wa 11, ari nacyo kiri ku mwanya wa mbere n'ubundi muri Afurika, nicyo cyaje ku mwanya wa 11. Rero igihugu nk'Ubudage cyaje ku mwanya wa 12, Colombia ku mwanya wa 13. Akenshi ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje ku mwanya wa 16, irigwe ku mwanya wa 15. uri kubona ko ari ibihugu bishoreranye. Colombia, Mexique irigwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byombi ni ibihugu bishoreranye.